Vloko bantwana basekhaya uyathola alana bafethu bese ngivukile mina ngikhohliwe ukuthi bheka kawo yakena kumele ngivloge ngilibele ukuthi ilelanga lelana mfethu ukuthi phela kumele sibe mfethu sezintweni on the highest level. Okay, transport bese sicovile lana le yami window ubhonyoza ibhizi sitshela mangilalisa nobukamusi bukamusi uzuyasho ukuthi awu nishange potas mina suke ngilale uyangithola ha ona wethu mi trend bafethu uyangithola yangisho mayebeka khala Royal Music manje kebhekani asambeni siyombona ke guys shuti ke sidlula zula namanye angeke ngisho ukuthi ngithola le yami lenko ngiadvise wathi mngani wami izinto ezizona sizibiza ngamathole ke ngatayo wena sibona nobulungu umunye ushaya ngenye intshwebe mfethu ngathi hey letapula la khomo Zula boba mainland mall guys ayithola this time ngisho ngikhiphele integrate because uFotloza akekho ngisho Fotloza phela ngeke maye ngifuma kahle izinto ngithola sadlula sabona ama billboard ushaka ilembe uyangithola ngiyasho ukuthi lana bekushoda mina lapha ngibe ushaka ngiphathelena nomkhonto lapha ngishayela inye ikhombo ushaka phela lo tabe kanazi ikhombo naye ngifuna ukuthini sihlula boma Heineken side angazi la ukuthi Heineken ngibo Heineken or ngibo gogo ngibo Heineken uri lakho ni Heineken izalwa khona kodwa yes ngibo Heineken ngithola bese sidlula iMall of Africa ngithola so unukelela ukuthi vele maye la siyakhona sesiyafika nawe uyeza ukuthi hayi mntasekhaya senyafika la nyekhona yakuthola lana bese start ukungena lana phela ngisho kuze ungene lana kule estate le ngithola uskeni lihlo fere so xulu skeneke lihlo lapha fere ndoda la ngaskenekile lihlo sho ukuthi angenda yeah shoot labantu labo balana kulama estate lawa bala baskena amehlo wabo before ngithola bathola ngithola access nezinto zokuthi vele bahlalelana ngiphethele yami Royal ngiyashithi ya wena light angeke wena phela ngithola nangi damani sofa lakhe la charger kira gore emon wena sofa uya charger yeah nangu phela uyasilengisa uRosa notushaya notubhonyeza boma 17 no kala kakhulu Royal uthi guys asithinso shaya isibane ngithola PS sobuye sibone PS akusinto ezihluphayo ngithola bese sifikile la kule venue lena khona so sasanka khona ngasidala yangibamba lapho nangangibamba ngazi ukuthi yini inkinga yakho kodwa bheka ungangibambi cela ungangibambi ngiyangithola okay lana besenginikhomba ngithi guys hayi bheka le ndawo lena it's top to the point ukuthi nami I was so speechless ngaze ngacabanga nokhuluma iAfrikaans ngiyasho ukuthi isikhonje iAfrikaans iyayenza damn ha ungafunga ukuthi thina kahle khona enye into esidla esenza ukuthi sibe ne-energy alana besihlanya kakhulu bheke energy ama-chance vibe yawo ucabanga ukuthi kune crowd ka next kwawona si crowd at the same time thina sima crowd pleaser ebasibheka bayashithe chance uzali sodla mana kunini sasangoza nayi mfethu ngithola inyama yeSpringbok ibuye ihlangene mfethu ngithola niye giraffe uyayibamba lapha sithola namanye ama fizzy drinks nyana sona ngithola yawachazeki lawo mfethu bheka menzeni umngani nami nangomunye mfethu ukawu inkinga ukawu Rosa ka understand mfethu lokhu bashaya isibhaco njalo nethi ubhajwe kimi nethi thina sikashutanga ngithola phela mina ngidlala ngimshaya boma 5-2 ngithola live aba-ke sebagubudile bebangeke bahlale bangagubudi mani bona mani bengeke bahlale bangagubuda aboshebi abo-Rosa laba nangosekapetukile upetukile umngani wami lana sesho ukuthi ukhathele role yasho diamond nama-gents man wayekeni man yawabona lela ama-gents asambeni mina yangithola siyeni ngale studio ngiyonizwisa mina into engiyenza yes kakhulu ajuzi lalela lokawutonzi Ha